Pevač Đorđe David ponovo je privukao pažnju, ali ovog puta na nešto sasvim neočekivano. Na svom Instagram profilu obratio se svima koji su ga optužili da 3 dana nije promenio majicu. Na snimku Đorđe je sa osmehom objasnio cijelu situaciju, a uz to je dodao i emotikone koji plaču od smeha. Njegova poruka je bila jasna. Kako kaže, kada mu se nešto svidi, on to kupi u više primeraka. Tako ima 12 istih crnih majici i isto toliko belih. Sve je čisto, kaže on, jer se redovno tušira i menja garderobu. Ova izjava izazvala je brojne reakcije, ali i dosta osmeha među njegovim pratiocima. Đorđe David, poznati kao član žirija jednog popularnog muzičkog takmičenja, podelio je i jednu ličnu priču. Govorio je o tome kako se u životu susreo sa ozbiljnim problemima, ali je odlučio da se sa svime bori pozitivnim stavom. Kako je napisao na Instagramu, kada problemi dođu, on ih pobeđuje optimizmom. Govorio je i o ličnoj zaostavštini koju je nasledio, nazvavši cijelu situaciju ludnicom. Ipak, naučio je jednu važnu lekciju. Da uvek uzme kolajnu i da nikada ne odustaje. Samo jako, poručio je Đorđe. Njegovi pratioci nisu ostali ravnodušni. Podrška mu stiže sa svih strana, a njegove reči motivišu mnoge da se i sami izbore sa životnim izazovima. Đorđe David još jednom pokazuje da i kroz teške situacije može da se ide uzdignute glave. I to sa osmehom.